Italijanski Lamborghini predstavio je na frankfurtskom autosalonu Sia svoj prvi hibridni model. Najnoviji hiperautomobil italijanskog brenda ostavio je u šoku sve posetioce sajma. U srcu pogonskog sistema nalazi se atmosferski 6,5-litarski V12 motor koji se koristi i u Aventadoru. U Sianu atmosferac je uparen sa 48-voltnim blagim hibridnim sistemom, zahvaljujući čemu automobil raspolaže sa čak 819 konjskih snaga. Na taj način ovaj model je postao najsnažniji produkcijski Lamborghini u istoriji. Snaga se prenosi na sva 4 točka, automobil iz mesta do stotke stiže za 2,8 sekundi, što je u rangu sa Aventadorom. Maksimalna brzina je 350 km/h. Lamborghini se pohvalio i da Sian ubrzava od 30 do 60 km/h za svega 0,2 sekunde, a od 70 do 120 za 1,2 sekunde. Naravno, glavni atribut ovog super automobila jeste njegov dizajn koji mami poglede i očarava sve oko sebe. Karakteristična Lamborghini linija je još uvek jasno vidljiva i primetna, ali neverovatno oštra i izlomljena šasija stvara osjećaj da je ovo najmoćniji, najbrži automobil koji postoji. LED farovi spojeni su sa vazdušnim usisnicima i čine da vozilo izgleda poput borbenog broda iz svemira, dok je zadnji deo maksimalno aerodinamičan i omogućava lagan protok vazduha koji ne stvara otpor i ne umanjuje brzinu. Italijanski proizvođač planira ograničenu seriju od 63 vozila, a početna cena jednog primjerka iznosi čak 3,3 miliona evra. Ovako visoka cena ipak nije bila prepreka da sva 63 automobila pronađu svoje vlasnike i pre zvanične premijere.